So, hello Perlok, good morning. Ngai ko blay pui bro sa senpat hakani ka blog channel ka jonga. Te mentang ngadang kiu yang nu op sinchanang ni ang ni nang ku nu op sinchanang. Kwai hilak fe ni. Te ndak singi ngalai cha lengkha te nadu snem arhajar kendai arhajar kendai arhajar shipau arhajar khatwe nga lei lengkha but lajin kumba shipau snem ye ngam poisha lengkha te mata singi gede singi ka bang nga lei biang te okay Perlok in hap ban kiu nu op ubujrong ha jangan seperti ini nang la poisha clear wow asing tight ta okay nah ini abang ngahadu bukot jong keniga vlog ka bang dasgi te ha tight bahaban kiu la poi marsiteng jong nu op menta Marni nomor tu bae mi jolenya. marni se ka hanga se la ngat ka se phiro Hau. te menta đây mar sitang kalau đây sitang tam masa sipawai yang nang haban kiu tu op kat tai sejrong ma ada benda poi station yang te ndala poi hete nang ndala poi hete nang ngan sapen EP lada kam da dumlo ma ngan sapen EP ka Assam but teng isya yo iru ya u Mount Everest lane uta ulum Everest mo hamen shwa per bangi dang red bangi shaiwan mo sa yo men step per bami gasngi ulang phalang ha te okay mentang adang syong ne nomor bangala thaj mo te ale mentangin ya lej ban kiu diat to hey wow to ni thaj tak kiu lum asep ini udah uta ulum sincanang baong mengi sini ulum sincanang mah te pi kiwan na tu nang tei bat sha tei mah nang tei ngi kiu na do nang tei na try abat hate he try gadon ka snong Malaysia mah kidon gibatip kidon bom tip handrai ka Malaysia ka dei ka mauling ha ka kertang balang mah ke bangal ada ban yatu ipi te mentah dan kiu te mentang lajan poi stang kendian mah hap kiu mah te mah stang kendiat hi lajan poi aduh ha clear jong no lum kene gede ke wika clear ke jong u bat sakawe gedeng don ka clear jong u ke bejrong du te ngan sa pen EP mo te okay mendang la poi sini oh kadum lu am yo ira ka Assam rum yo ira baik oh thaj ha Perlok katai mo kadai ka Assam tang ba yo i namar ba balai kadum lu oh te namar badum lu ngamla ban pen EP but Mount Everest ni shay i hang tai mo ten rei namar ba kadum lu te ngamla ban
เป็น EP di perlok mo di perlok mentang apa ini clear jong ni ulum bat kani kadai kawi na ki clear jong mo balong kamlong madan handrai ka clear jong ka ba haneng du kadai da kawi hire dengan pen EP lada ingin kiu aduh clear jong mulai kadang simpor sakumba sikenta dengan tip katai ka clear jong usai mo dah kipor ki ba mensua kini ki bawan survey mo ki bawan ya kaban survey ya kilum ki wa mo hang tai ha clear du ki bu ya kawi ka lama India te minta ta kam don shu da pipet nang ne mo tai du mau ba he ha si in tai mo tang pen i phi ta te phải du ong tai mo tai nang du ka tai cái clear du bat kalong da kiu nang ne stu stai te tang makadan kalenti nang tai mo ni lao wai cái chừng thắt tại cái nọ thì công bằng lại thôi phi cái por cái mình xóa mà hăng tay clear đó u tay u lom sing chanang mà ki ini ki ba one survey ki bu ya kalama India hang tay te kalong kom tai ladang am baklama kalama India hinga sewa ki ya bu si hang tay te okay ni minta lah yo ban hiar kendiat telak ham mah minta ingin sedang ban hiar yang nulum bat ngihap ban kiu sa artli gilum baret tengin sapoi syaka lengkha ga jongi te parlok mah kembang itu ipi ka lengkha ga jongi ka jengai na umden shidu shene ka jengai la kumno kumba kanu kilometer right pra lane kendai kumtai hapo 10 kilometer mo hapo 10 kilometer te mencuangi ya dak kejat nadu nasional te mentapat ngila rak dak kali hadu hasnong Malaysia te hang ting bu kali mo te kalak ham jan kendiat kumba lai kilometer ai ngila lat ban ya kejan te ka simpor kumba hadu sikenta sitang ai ban ya kejan man la kapor te menta te kalak ham kloi mo ka suslam no tang ban kiu tu op hang tu te kat ba yang apa te kadang simpor hi yang ate la kumnum no sikenta tam te dang simpor hi wat mentaru nomor ba pitip hi lahe la sngat mo lahe kepo te mla syu ban penpoi ha kapor ka ba biang dan rei wat la kataru ngan yai pen EP ani ka jing ithiang kilum kiwa kumbang la yathu EP mo hadin suppose nem ngawan biang syakanika jaka hang ni halengkha lajong namar nadu arhajar sipau nadu arhajar sipau ne khat wei la khat san snem phi nadu arhajar sipau mo la khat san snem ngala bakla umdei sipau snem andrei la kumba khat san snem ai nga khamwan syakanika jaka te mentaka singi gede gesin kabanengkong bangawan de hau benai haka khat san terik jong benai February arhajar arpusan ngawan poi biang syane te nang ning idang habiat la kumba sa kilometer tam ai dengan saya tu ipi ladangan shoot lut barok kene galenti ka banging ilain te ka nong kumnu kan jerong bha ka vlog te hendrai ngan shoot tang kendiat kene galenti te ndala poi setai ngan sapen ipi ndala poi sya bentor lani ladang alap ya kesin ka bakam itanat mo ka bakam ngalak ban pen ipi te
te wow thạch anh ấy chừng thạch để pet mình ta mà bật lọc anh ấy chừng ít thiang cái lôm cái quạ mà chừng ít thiang te mà cái tai hiện tại cái sinong Joey mà tai hiện tại cái đây cái sinong Joey hấp lệch oh dan musim hiện tại musim puding tengi ngi ong u incar haktin chungi tei mo udong pu ya kate gading u incar te kita ki henmen jonga kidang ya shakmat iwi para mo ki ya shakmat te okay ngan sa pen EP kumbang laong ngan sa pen EP ndang la poisha tei ne haneng gadai ka khlau quay jong i henmen jonga te pi ane bot neu đi tàu lum sinh chanang mo nang kêu hadu hanang ta phải quay lão bơn ha thông ornyai to berita nang tre stom ya pamernyai bi Kejungki seduk ni wak. te kene ka jaka kene ka penthor ma la khot ka ba de ka sok marit te jaka badan mangi pan jaka badan ka jaka janging khot ka ba de ka chapliang te menta ka sok marit mo kene ka de ka jaka sok marit ni ka penthor jang ki para banget jang hi mo ki dan ni te dan ki kuai ki dan ki cái rừng thôn cái rừng tạp rừng kia mà thế cái này cái penthor ngi hap kêu yang song ni wei lom aden kata ngin hiar bat ngin wan pai thế mình ta ngi la poi cái này cái penthor rong ngi mà thế tai ka yang trap to lom mà thế mà perlak ngan sapni pin dala poi ste thế ta na poi ni mà te perlak kene kedika penthor jongi ngila poi ma tu te ketai ga deka yang trap ane halengkha te perlak mentangi dang spoi ma kembang ongi phi bangan sepen in dala poi sha lengkha ma kene kedika lengkha ka jongi ka penthor te ngang dang poi ne menta te oke ngan sepen i phi ka yang trap ma te ngin rong ne lệch te ok ha ini kan nur ini ada ke penthor kajongi tem tang adan ni mah pat kejeng internet kamariang seklau te perlok mentain lek phai no la wan ni na penthor te kumni ngan benkut na ya kenika vlog ka jonga te la da dan pedeng jong phi ki ba dang poi thamai kenika channel ka jonga sabha subscribe share but like te hadu ni ka du biang ha ka ka video te hadu kita ka por okay bye and love you guys देखो भाई सूरज भी ढलने वाला है बहुत अच्छा है देखो ये हम लोग का घर से देखो बहुत अच्छा है ढलने वाला है सूरज भी ओ टावर भी देखा टावर और उधर में एक तो ये क्या घास पेड़ का लकड़ी नहीं लेकिन पेड़ है उधर पेड़ का ऊपर में
और टावर का बीच में सूरज ढलने वाला है। देखो बहुत अच्छा है देखने के लिए। वाह, इतना मजा है देखने के लिए।